kum kada kajing sngo kemen bas sngo sarong ya kalong kemi Trinity sayu kabalawan ra nam ra buram ya kashnong bat kari jantia hi barok away lingba kajing yo jangka ya ka award balatip kum ka Padma Shri Award na President kari Ramnath Kovind Harashtra Party Bhawan ha New Delhi ha ka pratrik matau banai kumta ha ka shipotrik nai wing arajar arhuai kadar barshnong mule West Chanti Hilsru kalapidang buram ya kani kalong kami kabalawan pa shnong. Ya ka Trinity lapidang buram na do stasyu kamaria madan kensau dakin nong shong shnong. Rengkat urang ba shnong ka madan kensau udani syadab bat kilasan ranya ka hado banpoi hamadan skul wa shnong muli kajaka balapan kre ya ka jingelang pidang buram. Hakani ka jingelang la penyai da urang ba shnong kamuli uroy lakson suciang bat lawan sakilang UMLA karaliang u komingwan emban kum u kongsan rengkat ka jingedan lang u video kalas ken blog u Dr. Bright Star langbang bat giwe u Michael sayo ba ai ka khana jingya lenti jong ka kong Trinity hado ba yo ya kani kekerdan u kenturu ya kinong rap bandrap klem pendan kam dawai Henry tang dakisbo kumbala hikai kimen barim Kiwei pat kibala ajing kren kentup u Alphonse Kiwei pat kibala ajing kren kentup u Alphonse Kasentiu u General Secretary ka Hill Farmer Union bat kiwei Kadang te pranong chong chong maya oro em nang pini jogum khmado pa yepi wai yang pinga kamu le o wahi upoi snau thoi om lumala em gani organization tanghom banse ginong rep kat lui jing kemen yong ki te prathai de na do ga hati ama artli ke appreciation nei ke sngi katele dei pengkut aki de jubor ong phadar snau bha pengkut no sar snau bha pengkut poi chulti tip do tang kelam ibru ko yang penden sintu ko de ai ki jhor ko de ai ki jhep ko de ai ki that ko ai ki nep kadi to penyo gadak ke jing maya yong ki nong rep sau thogi ye ke jing kordor ke yong ke ka wat ko ngala li himmo kam de batai ko he kadi kam te pranong chong chong maya Kaya ko nga kwa awang hini. Rengkado ginong hikay ko mayayong ay ko da pensay wi datanay. Kumlesi po nong hikay ko da kerchan piya nga thay thadam skuro ang ulay ni benta kam serbit ni benta ginong rep mem kunyum kiya nga. Kahit teacher ko em rom ko mayayong nga ko da di korean next year kat ginong hikay ko pi em lang ko chin ditrup hini. Kumlesi po kong lada em pisayong. Kumlele ya ka SMC ko pa yan ni school yung ina do padar wa tip ya ka yi ko nga le o chwa le o ong ki padar nga em ka mo le de ta kanong rep em khang nga ko le chun padar mus nyang pi jing ko le khmat yung pi wuro ki pa ne benta ka government of India na do prime minister nga ka to ko sngi ya chemo o poi bar khat o man ski do prime minister wa jamnot la ne wala li kalam ki nong rep wi po wi Ladam snyaw day wala ladam snyaw wile kani ka kumpor snyaw mo ni bentale presiden yang rindia yang hakti kani ka awat kadang te kini wuro ndep de ki kublay bat ko pang kublay blay on jrong yalam nuti timti jingi ngaw man hadokan ni yakiu ang ganti to jan stip be pi batay ora kinong hikay batay gi pi gi jingi ngo ngale kwa wuro nong re kuwi Kwa ai pi uro ginong rep apo snong mule nang kong kam ong khen tane poi ga nong rep serbet yang imha la gadong I he ni snong yang ibu nong rep la gachen kadang te wan ra ai pi ga skim spice boat chwa ai pi ga poisa hadian ga poisa ni pi do serbet tamos tau si ong to ni snong na I porong usar ngati pi ki ne na ka thao na mo ki na mo bun wa man emu ya ne la ne wo emu ne o to serbet gadong te puhun no ni ha ka tu mi deh. Kale man kecingnya le dang he ko sakmat. Kawat ye man ko kini ko kawat. Wada yo. Ndre kawat ko kongsan le man yo ra I kate ko yo ko kot yong dipli kinong rep yong I. Dala rasnya ko to lagi ni ki kre yong I u im dipli kinong rep yong I ngasa ko te ko awat ko kro do. Tadang ye continue ye kini kam ko kre pi. Tangale sikentin muncur ba ya ko ong ba Alphonse Kasentiu ngale awat chong ho video kam video heta blog yonga ka kong Trinity man ka por wan go ye chong parami em ki para no rep sermit le
Tasnya aku kata cermit yang icedok seperang lah terpoy kata ke peram keleng terpoy ke peram kamu ong ba alpan madapan ar hautan ada sejauh yo sitiap. Te kadau te boy pigi nong rep uti berai nei daw. Tamu ong epi uni umar yang ini detibut ke pertayang kau. MK misa ke sistem kamu wan kata ke sistem yo ye u chalan dan eu penbah penmiet cecot. Te kam kata kamu dah orang dah emi kong terinti seyo boda yau ke pertai. Siang tho iya kata kecing lai luti yang pi jan ke kong terinti seyo man. Ile man pau kamu ni bo rap chi rap man kali kamu noi kai cem go mak phang ye pi. Andre cirup wakala pun hagi nong rap ki udah rap. Man ki udah le gini ke kam. Te kermen kamu ong ba tu de kecing ye teli. Kam tam ye ke dor yang pi. Mentu kamu ubah MUU dah aspa, MUU dah sispa api, MUU dah lai spa, waro eman melik. Tengah kat kini ki organisation, ki foundation, nei ladang MG1 kita ki switch on foundation, kita ki Aro foundation, pun bagi rowan sini seblok yang ah. Tapi ini kat ruterik, dah pembai ui chong meeting oki, yo usah talk clear bagi jemut kata kawan yang ki sini. MGO yo sponsorship na nabat, MGO yo man na state government le. Tangwa de kelam ba alphon ni tegi producer group le man ap ko job i kam le ge ten i kam i ginong rap le ne phi ginong rap kulmar hi gini kam dui khut meeting man du gata training dan re ngayo hado e web kam do ni umar yang i to ile ke kong yo i gini ga wor to lo ni lo kadang tar merek yang i lo ni cerbit yang i tengah kwa ke jinge kre yang phi to penonto i phi le khasan ar paus na mi rap man ke jing rap cerbit aslam baga tang kata ke yo kot ngayo emrap kela emrap fair mereka. Da kermen ulah ni sakmat, manda kejingi kerek lang, kermen ulah uyai bika kontrol ke yau ini, MP kata kedor man uniform, ada yang wahim na piu sospa le man kedor, kinong tit waktu ro yuk tit pathar, da yang go kontrol gai ya kedor yang paling marang pi kenang kita kinong tit nabar, ada dah pin rus pa nyas pa sekilo le, mandam yuk dek yuk lemdai patharan pi, man yuk sagi rekam tit ya kedor wasat, teman penmentoi go ipi kinong rep. Tapi kuat ada penjerong ini jingkelam yang ah, kong sesin kejingero ini, na ke office ke yang ah, na kinong cong. Kejimpos niyo kalong sa Badan Puram. Ngayo ya kaway kaplakat kablara dewi kelung. Iberi kun jong inong rep. Ito ngaru ngakwa long doktor. Tangbang ada ikun jong inong rep. Longo berkata. Kikun jong kinong rep ru kikwalog doktor. Andrengim yo ya kador kamur kababiang. Denem. Ngidi ya kimarep ki jong ngi shot kilo denem. Ngidon. Haka jingret mensim, haka jing shifting. Ngidon. Namar kata kadaw ngi siyong bay nong rep bapli. Andrei para nong rep. Habang ngasyong hakata ka conference hall hayeng jong presiden ngapar niyang kriat marway titip balay ka PV Sindhu kanong lekay badminton international jong keri India ka bamikmat ka beri India ka balayo sibun ba ki medal ka don hakata ka hall ban siyam ya kapat masyari award ka Amerikam kanong lekay boxer kabisirkay jong kari India kataru kasyem ya kapat misri award ukaran johar unang snaplem panam jong kari India utaru syem ya kapat misri award kakang gana ka aktres ka panam hakari India ka babarong itulod kataru kasyem ya kapat misri award henry ka basngo senay kalong baka trinity sayo kanong rep lakadong na kani kathanjong pi kataru kasyong hai syuki hai jing snow hai jing long rek bakumno kalong tangka jing pos dio bat ken mau kadai kan nong rep kaban ningkong kaban shim ya kani ka porong ka bakrao bat wan ra ya ka jala ka jongi kadai ka jing kerman jongkin nong rep ha ka jala barakawai namar kata kadaw ngongay pi latu kin nong rep jongi ki pos dio nem ha ka tu ka sngi ngayoi bau nong rep udah bos, unong rap, udan kajing kerman, namar udang udah unong kesabam, ya kejela, bat ya keri, bat ya kepercayai berakawai.
Namar kata kadaw, ngakwa, ban pa ya gani ka kubor cepi. Ngadan unong tila kadang upapan, arpautan si tayaw. Henry, nginumla ban penbiang. Balay, uwe udi lai aspating ka, uwe udi sispasan po, uwe udi sauspating ka, bat uwe udi sanspating ka. Kadai na kanday. Ngaterwa ya ka surjong ka jingya teli. Ngaterwa ya ka surjong ka jingya teli. Babaro kinongrap limba ka jingwara ajong ka kong trinity ya kani ka nam ka buram. Ya ka sinang muli, ya ka thalasken blok, bat ya ka jawai. Ya kani ka thalasken hibrak away. Nganong IP ngakwa bakin nongrap kindan ha ko kasur. Namar kata kadaw, ngidu tia, ngidu dem. Ban perkat ya ke jinghe jong nong ran. Henry nganong epi but teng a problem become an opportunities. Kabamot ki jinghe ki dan ki longru ki lat ki kabu. Fi sa shongkai kong trinity sa le ayeng sakali ki ki jinghe ki bapi pimat ki nong rep. In ya tu ya pi ar kan taro pimpat hat pan snap ki jinghe ki nong rep. Henry ke jingwan ra jong i ka nam. Kadai ka opportunities. Kadai ka jingplelat. Bau try boleh nong tahu jongi uplelat nak banta jongi kam kutang hangta para nong rep nganong IP kipun ba kiwei ki skim kipun ba kiwei ki kilat kilinti ki baka sorkar ka ai Henry gidan kam bantip bedia yaki nganong IP kana parakti kanuot ki badan ki balali ya kapiem kisan kibayo ar hajar sikwatar naka office agriculture kiba ki pin apply kinongra kanongot ladang parakti ngam tip hatu via apply nam apply ka pian kisan kedi kejingira ko ka sorkar India ka ai